آور نجات درباره جوینوان هر شش پارتیین اپوزیسیونی که به ماسه شش ماسهیش ناس کردن امین یک سر به مجاری بسکنش برگو آونا در جوینا خدا دیسا بر بجیر خوی بو سروکماری اشکره نکردن برز محمد امین اکمن آلیکار سروک گشتی دوای لانقره لگل مدبه برز اکمن دما باش صدم چیه که حتی نها اف شش پارتی بر بجیر خوی بو سروکماری اشکره ناکن şu ana kadar güçlendirilmiş parlamenter sistem parlamenteriye ya behes evlehiya helbijartene u derbare aburiye da hin metnin daxuyaniyen hevbeş hatın dahin lebele hatta bir yara helbijartene ne vargırtın berbijer hevfer ne yaşkerak هون لگل وی اکی دانه که بر بجر سروکماریه یک بج سروکن وان شش پارتین هفیمانیه Yani 6 partinin genel başkanı doğal aday. Yani yek şeş serok şeş partiyan yani berbijerim xazayın evji dibin u hinek edin ji dibin li ev hin nehat ya rojava partiyan. Rapersiyan HDP jistadi seze dengin ve hene. Çiman HDP naxne nav hafpeyman yaxu? Bu altılı masanın kökeni son yerel yani ev kokawe iş partiya şeş masayı yani kubingaha ve CHP u İyi Parti u Saadet u Demokrat Partiye bingahun ve kunzan HDP Partiye Kurdi Kurdistani u Çepra tifakaka cüda demeşine Paraniye van Partiye denav şeş tanda diyalogan be HDP rahaya. Partiya deva cavve ve leveye ki heye ku dengin Kurdan cihin bikne parakı yani Kurd deng bidne bebe? Yani Deva Partisi Partiya Deva yani xwedî pêvajeyeka yani gotineka demokratîk û biryar e û Kurdên li Tirkiye jî yek ji mexdûrên demokrasiyê ne kesên ku pêwîstiya min demokrasiyê hebe pêwîstiya min dewayê jî heye û di partiya Deva daxwaza dengên Kurdan dike û di her mijarê derbarê Kurda de helwesta partiya Deva bi biryar bû bo çareseriya pirsa Kurd li Tirkiye çi ye? güçlü bir demokrasi yani demokrasiya ka se lingi yani cikna demokrasiye bi karanîna zimanê zikmakî de her warî de mafên kültürî û mirov dikare va seranavana bijmire eger demokrasiya Tirkiye pêşkeve û mijara Kurda jî bêyî ku bazarak bê kirin û mirov çareser bike birêkeve. Li gorî destûra Iraqê li Iraqê de di çarşoya Iraqê de cihek heye bi navê Kurdistanê hûn weke partiya Devayê dibînin ku li çarşoya Tirkiye de jî cihekî dûrîkî bi navê Kurdistanê hebe? Niha rojava ku heye li Tirkiye ji sistem hilweşandina sistema serokomariyê ye û avakirina sistema parlamenteriye. Yani weke partiyeka siyasî bi vî awayî nanîne. Kurda jî dixwazin û her wisa proje ve jî bo Kurdan heye bo pirsa Kurd heye ji bo gelûbaveriyekê wê wiha heye? Li Tirkiye Türkiye'de bir li Tirkiye yani em herêmeke navê wê diyarkir wek federatif em nabînin em li gor heştê û yek parêzgehan ku xelkê wan derê di biryarên tên wergirtin de beşdar bibin em û di bernameya me de sistemeka wek Iraqê nîne. Hûn li gel vê yekê ne ku êrişeke nû jaliyê Tirkiye ve bo ser Rojavayê Kurdistanê yan jî Bakur û Rojhilata Sûriyê pêk were? Biz Suriye'ye em heta îro çi operasyonê ku li Sûriye hatine kirin çi faydê wan hebûne sûda wan hebiye û nîne ya jî
بر اولهیه هاتیه کرن آن نکرن ما دوار ام بگومان نزیک بون تن اپراسیون که کو به دژی کردا بکرن ام قبول نکن و نز اوای کی باش نزیک وای نابن یعنی اگر حکومت صدم وای اشکره بکه و ام دکارن هلوست خو زلالتر بکن لبلی حکومت حتی ایرو اپراسیون سوریه و درباره وگرا سیاست نافخاب کارانی یعنی آواره سوریه یعنی کل ترکیه هنه اف شش پارتی ناکوکیان هیا Hayır yok. نه نینه لسوریه تاوی اساس جی دکو مرو به اساس را جی هفدیتنه بیکه او به واژه اکاد دستور به کرن او بگراندن سوریه را ام هف نیرین شش پارتیان پرانی لسر کی جان مجاران هیا یعنی شش پارتی سیاسی اکو شش برنامه نوانی جدا هنه و شش سروک نوانی گشتی هنه و شش ناوند نوانی هنه ناکوکیم که ما گلکن لیبل تشتی که ام سر لحف دیکن کلاس کرنا دموکراسی ترکیه یعنی هر دکاره چاوه که لگرا دوام یا جوینین و که دما دست بکرن بر بجیر وی سر و کماری جیده اشکره ببن بربجر می سر و کماره ما ده پشتی هل بریار هل بجارتنی به اشکره کرد من آلیکاری سروک گشتی دوای جانقری گلمه بوی سپاس